none wababaye kajya gakofi ikibazo ni yari kutanga kubisa mujisho Ana ngiye aba turi nka babiri basi ntuhabe man nenda gifutira iki Nanje wagwaye gahunda yo kuza kumara amazi none umara amaje gute none nacho futa igihe ubaye nk'umusazi sikia kwanza Camamare Mr Kifuyo na Mr Kifuyo sasa kifute vitu ga urumva umunezero wawe abafana bahejo umara amazi sikugumara amazi nta muntu n'umwe bazo kubeshe ku isi adafisi deni Every story matters. Twaciye tukibandanya after amaze kutwumviriza Camamare vipi sasa Camamare Mana reka nkubise mujisho gusera ku moyo vraiment none mugana umwana we nawe ntusiga utari seri oya sije mu bintu nk'ibyo acha winete amasira uranete amasira mie urazi sana kaka polisi nako nereka ndabwira mujisho ntabwo bigansije cyari bya je mudemu yambwiye ati jewe burya nkorera Camamare kandi Camamare je nkanareka ramemba urumva ariko arambwira twarasezeranye ko azompemba abafana bakenenda bahesho je nanje gutanga show y'amakofi ntiyari rimwo we wamusho ushobora umukobwa kwikamera ko wamwiya kwisembye mana kudraga ivyo nta muntu abivuga wari kuvuga ati wanyisembye ndaguha akazi ukore ukuze mana ubwiwe so yabyivugiye none we tuvuga ko yakwisembye kwa kuri imana yanyisembye none abakobwa bubu ntabuzi oya mani cyamudemo jewe kajewe useko yeri polisi hana vraiment none wababaye kajya gakofi ikibazo ni yari kutanga kubisa mujisho Ana ngiye aba turi nka babiri basi ntuhabe oya reka babiri kujya wewe gukubita ndamuhamagara muhamagara nce ndakwereka iki kareka hamagara yo kuba dufungira hamwe akiri basi tuongeye basi kwanza bitu sasa narabonye ko wakoze content nziza y'ibintu by'ibisazi man ijya inspiration yavuye he man ngora medite coffee man nijibe nishura kwanza ijya content byagenze gute atana bamba content man yo ari umwanya umwe nagana ubirofa oya su oya man oya kweri gute uranzi sawa uranzi mugabo umukobwa akakwandikira ibintu nkabyo gatuma magara ubwo se uburofa nawe wagitse jewe ububaye uburofa abafana nkabaha show fresh je nta by'amakofi urumva umunezero wawe abafana bahejo umara amazi sikugumara amazi nta muntu n'umwe bazo kubeshe ku isi adafisi deni nta ubaho n'ubono nawe wakoze ama none ngo ubunye je no kumva ngo umuntu ngo nkabijyanye ubwo bujuju uhejeje gukora onzanira ko abantu nkabo onye je nkabikugirira sasa shida ni mie ndio kupiga kofi toka uko ahubwo wewe menya yuko uteza kuyaga n'umukozi wawe abakozi umukozi urashobora kumuyagisha neza seroke uburyo butaragenda neza ngiye ujya mukobwa ntabwo namuhaye akazi ko gukina ngo tugiye mu business namwe mugiye gufina uja ibyo mase gukuntu namubwiye yuko nihagira ikibonetse nzomuha kubera ko wemeye gukorana nawe ahubwo urumva nyene twagukunda nivyo jivyo onye mba ndabizi none ubimenye kutaba ahubwo byenye nivyo byica akazi none mbona ko ngaho biza byica akazi none batahara undi aza guhumuka ngo nkuko onye kwiwe ni wari muri timu yaje onye ngo nkubite atoka na wewe ureta burofa mimi leta burofa gani mimi najifanyia kipindi kiro safi ndiko ndamuhanura impanuro ntiyazumvise kandi urazurandikira ibitenge imbere yanjye sikwani ngo gipindi ngo kiro safi pole sana kaka reka kunkora ko nereka kunkora acha burofa na wewe ni ngauri kumpori nije uwagukubise yagiye ariko je nije ugombute kwishaba tora je nakora ibintu byo gushwana mikipindi nakiache je ubone amahoro iya udakunda ibintu byo gushwana ni wari kunzanira kabakobwa ngo tuje gukora ibiganiro umukobwa sije namuzanye niwe wamuzanye uvyibukiye nakubwiye muzanane n'umukinyi wawe uco rashogomanga nawe ndibaza umuntu wansumye ngo namuzanye we kwanye ndiki uyu rero ntawuzi ngo tuze tuzananye ngo nzanye ngo muginyi wawe muzanane niyo navuganye kera sasa sister mufiki n'uyu ni mu boss wawe mbe eko araguhemba neza cyane ahubwo nkeneye amafaranga eko aho ndakwegere neza iyo niyo nkuru ya mbere y'ibiryoshye kwenye ukeneye amafaranga yaraguwa amahera ntayabuze ntushobora kwambara uko Kenya yo kwambara nko Kenya none n'amahera nyabakiriye amahera aramaziki atampemba tuna umwishuza ngaha
rero nyene simpaka ndavugira Andi tureke benshi ni mabi arayazi nandi ndakuyavuga arayazi ndamushuka Andi tureke kuja kure sivyo gukoresha umukozi biragoye ka yego biragoye ko yeri kandi ndabibona tu uwo mukobwa ni ile tu basi ashabikwambia yamaze kubikubwira nta birenze sivyo ariko jewe mu gukorana nawe hari amasezerano twagirani kutamuhemba birimwo oya sivyo nshatse kuvuga ariko hari ukuntu twabyumvikanyemo sivyo twavuganye ati bana ka TV shasha si kuvuga ngo je muri company ngo dufise ngabantu ngo batuha amafaranga ngo nziza ndabahemba sivyo kandi si kuvuga ngo je muri company yatanguye kera tuvuga ati ngo ni monetize ngo nyimba ninjije enka ngifise nga amafaranga rimwe yinjije sivyo amafaranga rimwe we ni nk'akarorero sivyo urumva ni ikintu dutanguje gishasha reka dukore rom oyo wivugishije ukuri tanguye bushasha tanguye bushasha reka dukore ngo genda Kenya sikuvuga ngo oya nuyu arakenye rega nawe yarakenye none muhe banze mucore muhe makiya barabika nawe urakoma ku muntu da ibanze umuhe twagiye tuha inkuru ndambwiye ati si kuvuga ko mfise amahera genzo zanda guhemba pembeni mu gihe wakinye ariko twese tuza dupambana kugira tuzobone ikivuye mu byo tuza tugira hano tuza dukora turavugana jewe basi nitwatangura gupostinga tukabona ibintu bigenze neza genzo zanda guhaya turabyumvikana ko ariko urabona amaze gupostinga n'ibintu bike kweri yari agombaze gukora byinshi hari ibindi biri muri stock aritanga kweri akaza ku mwanya je bikananje nkamvuga ati umuntu arabikunda bya danje niko biri kuri tukuvuge nije namuza nkunda gushwana niye saki kipindi kinaisha turina gushwana dufiki ndahevye ikiganiro nahejeje uje gutanga show biraheze roba ridi nta kibazo bayire ntabye bayi nyimbo shaka ikiganiro gihera byanyabyo nje nawe ntihagire ibintu by'imishwano bibamo nkuko udakunda imishwano birangira iki kiganiro gizene ugifuse genda vuta ikiganiro mande na Jesse naje gushwana urazi ngene ubuzima bugoye kwideplasa ugira iki uri kuri ikiganiro man navyuze yareka futa ikiganiro andi sema nayo kituyishira hapa birakwiye andi ntacho futa nenda gifutira iki Nje wagwaye gahunda yo kuza kumara amazi none umara amaje gute none nacho futa igihe ubaye nk'umusazi sikia kwanza Camamare Mr Kifuyo na Mr Kifuyo sasa kifute vitu gani nifutie ni kipindi ndio ndashaka ni changu none isura ni wawe nagukuyiwani niwe bakwisi kofe mu kiganiro wizanye rega sikina kuza ntidushwanira ubusa Jesse ndiko ndafitina nawe Jesse ndiko ndafitina nawe kwambie kwanza ngira amahera wa depanshi je yose ndayarihe yondekere ikiganiro cyandi sinshaka kugirane gushwana nawe unataka fuyo Camamare na unataka fujo vitu gani unataka fujo na unataka fujo sasa na unataka fujo sasa kama utaki fujo futa tukubahane basi none je nawe tukubahane je nawe nyimbo nyuba hafuta ivyo bintu urabifuta icara kwanza ngaho inde icara kwanza nawe nicara tukubahane kwanza ndio mkubwa wako kala kwanza hapa ni kwa mimi tayari mimi hapa nishakuwa na hasira icara rero ndakuvuga umbwirike twumvikane kijana twumvikane nacho twumvikanako icara ngaha sha Jesse nuko kandi Jesse nuko twana chama muri staki fujo na we je nanduru ngene nawe sawa kipindi baba inguvu ni nyinshi ko zirakubaba mimi ndafuta kipindi ndagifuta iganiro induru zihe ugomba kuri mu ndafuta iganiro ndafuta bisa sinda ogero utankubise bakunzi ba STV murakoze cyane urana mu buzima kimwe mu bintu bitugora biratugora kumenya ingene tuba mu bantu iyo umuntu yashavuye uramworohereza je shaka gufite ikiganiro namwe muranzi Every story matters.